Kuni abranti a wadi imfinhia edu enu 15 years a chese woko eye Accra Academy Senior High School wo bubuashi ene dey penifo anasa posifo ensa asonu emu a womo esusu se wono ena ehye eche ejahyehe ekoso ewo suku mu wono ena etai eye echire na abusuafo bra empenifo ensa eso abrantie no emu no ni din de womantimi afama matu edwa enam eye nneoma bi enti na chese womonsa eso ni mu na womototo abrantie na no ne nsem de wabru eye ebiso pa eye mobeka ye nche ye bia na eye Accra Academy Senior High School eja eso mu ewo one dormitory a eno nam so ema chese nkrofo chop boss womo trunks womo sika ene nneoma womo dikọ womo nim sa chop boss mususu de ene obenya gari wo ho obenya milo obenya nido sheto ne womo de sere like chronic conflicts ne de keka ho ekọ nyina no chese nneoma ni nyina brantie yi enam ye ni tirimo poni ni nsusu ye wo ni tirimo nti wodi eja etu mu no ehhehye sa enkrofo nneoma enyina na denti a ema eni eba ho anasa dodo na susu se wobi ena etechire ene ese last year sa ejahyehe ya bi ekoso mprenu ani nyina mu no na chese oma dwemu ye omo kesenene eye omo na se eden ya na ekoso enti this one eba ye no ena fire service for hu se da bi we de enye kwa wobi ehhechire ena sa nyoma we wodi eye sa abonefo se ne no na chese enam so ema hwehwemu ekoso asese ya brantie yensa aso ene nimu asanse wa goyi eye contrary to article anasa section 1271B no ne ye criminal and other offensive act chese ewe 1992 constitution no emu na ebusuan abrantie yi hwehwemu ekoso no de wotimi ede etu dwa na sa adekodi nti e ba ne tirim emma wo kire mu anasa wode emma bonte se wo hye dormitory no na ebusuanfo chese wotie krampo na wodwen ho a wonte eye ase awofo asodie da awofo so pa o sanse se wo hu wo batete a ennyoma bi wo hono a wo beya ede animguase ena ebe ebrewo ansa na mede abrantie no nanum nsem ode atu dwan beba besom no mekai mo ese ochade herbal center ena so yasema yede adwumadi ebebesom abre ene abrebia ochade ese yare biara ayekwanko ete so se ye gonorrhea syphilis oba na wo pa wo na wunya bi candidiasis ha wase wo enka wo honom no enyenyenyenyenye ena ebiem nsusu no diabetes asiche yare hawo enti hyewa yare meche asthma enso ewo so edia ochade esesa ennioma amabobo so nyina wotenete de ye huhumo de ne honamani ede de obeyi ede afri ho no eno nti entena ho ema yare no enku nkase yare we de eno a ene dimbeko wo misanse ne wo ma meko edo papa ko edo uncle bi ko de bi o se yare wo ho no mo de anache se ayaresa ewo ho eno nti fa ne number ewo screen no eso na ene no entwetwe enkomo na yeto a ensam no eso no abante no echire mu a wo no suku mu onom no enya de se na ni je baku se o kache na busuafo se sa suku mu ompe wompe suku no ena chenchina chese ye puapua no ne de ni bebewura suku mu no ena ebiem susu ye de bebewura suku mu no opede ena ye sa puapua no ana mo twa board de to so nti ono krampo ne kra krampo no eni nji suku mu onom first a wompe suku no na ave maka no wo konso amasa de board nse won san kwotine suku na mo san hye no so se ye no ane se na ambe nti ono de eno ne ade a chese ha no eno nti no ye na dwen se ne obeshi school no se ne ebe ya se ye nhihye ya governor ye school no rules and regulations no ba ne sa wobusu into wobusu sa ade ye be the boardizing no anje se obeba ba be ye do student eno nti ene no bota ya ma no edi ye sa bonefo na anje se the student na na opese wonye den wonye because school mo no ne na na say won pesa school no na ya sade na ba ho na sade ka chen se won santene ye school mo no de eno de enya de se wo pe a che se enu nti no se se me no wo e ka sei ede
Abrantie no na chese wo mo de no akwa akoma na wofo a chese wo mo ka che na wofo ne sei e na chese ne ba no aye a nsem no so akwa akopie mo e wo aposifo akachi a abrantie no enam se oye under age ni ntino na chese wo mo beto wo mo bo ase aye nhwehwemu e de afa wo na bia ya esene fata se ye de ne ekono wo mo e de no aye de eko esanse akwada ent na se endi bonesa na se wo ma na share wa na wabusuafo parents na ahye wa mo wako school mo no ma na enu ntino suku nkwada e wo honum no e wo se wo kwankwa hye wo mo enioma anasa wo kwankwa se eye enioma emfa emma wo mo eno ne chese ade a wo mo edwen ho a wo mo entia se enu ti amadodo na esusu ese akwada no sebio ne nhuma ne bia tete ho atoto chema enu ntine wo se ye hwe ne emfa ne nko eye ayaresa bia pa because se wo mpe suku na se wo ma mede wako suku mu on wo krampo na at least eni se wo betimi aka che yesu apon suku na se suku no se wo be so onye day student no ntinu wo mo ndi bonize wo ana se by to the extent of say wo hye property yesu suku ne dia anyam bia da bio property no o ma me na siye ana papa na siye na waka se wo hye no ene ade a chese dodo na adwen ho a wo mo ntie so mu ne se ebe komu no na chese esoro ho no nyoma ni bia ye den akeka bom nhoma ni bia toche enu ti wo mo enhwe no mo fa abrante no enkonko pie mu ewo ho no na se dem di kan ekan ye no ensam no ede ye public relation officer edema Accra Regional Police Command Deputy Superintendent ye mame ye DSP Efia Tenge enso so ababa bekasa ede afa ewo a chese wo mo agante eya akwada ne bill se de di kan no wo mo de ne call eya posifa ka che no ma grant ne bill a wo mo de akwada no ama eye na wofo a enu ti dudo na susu se awofo no so enye den enhwe wo mo nya bibi mfa wo because wo di banyini ube hu na afei de wo ba be ye no wo mo ndandwen hu na be hu wo hye wo ma mene ne papa nyina e wo dan a wo mo etimo because wutimi hye school dan krampo dia den na wuntimi nye enu ntino awofo no enye den enye bibi emfa wo ne e be sira awofo no enu me bi wo ho no mu a ewo mu se akwada ne de wo nyini ya ohyewase na nsuso wo hwe wo ba no a ye nhye akwada se chinchina school we na me pese me ba enko just because of edin e de school ne so ai obitimi ka san me ye doctor me ye lawyer enti chinchina me ba oba ba ye lawyer oba ba ye doctor se ye de enhye esu nkwada no eso a enu emboa because enu abieni e na generate to say wo hwe school dan yo se nye se e ba ne tirimu na wo ye se ade no na se enkwada no wo prepper ubehu na kwa hye school nkwada yi bi eye den e de aka eye ohun ye besere enkwada no odo say ye ma wo mo kwan ma wo ma akire de wo mo epe no na wo nsusu no ma me no se wo mpe de akwada no pe no krampo na maninya kasa de bi odo bi no hunu se okay say ni na mo me kwankwa ye se chinchina ache me na me ka me ye wo ma me yo papa e basa entwaye e basa nso akwada no nsusu eye nyema ense enfata ye nkasa de akwada ne ye no eye entwaye de na nsusu awofo no asudie eda eya mo so e wo mo ma no etitie em abusuafo wagye nchefa ensemi hu ene say wo nsusu betimi de ababa beto edwa e wo tuma gin comment section na like videos na share e wo all the social media platform eso media ene equia sikapa that's ne ye besan edi ehia ebi makram